بله جمال یا راستی وکی تجی بحثی کر نها لترکیه شوازه هلبجارتنی هر کدچه asla tund buna zaman bilintirdi be. Dinabera bi tabiati aliyan da partiyen siyasi ve namzedan da bi tabiati namzedin Serok Komariye'de. Heri davil mesela İro Meral Akşener Serok'a güçlüye partiye iyi mesela jibo pergala Serok Komariye got pergala ceberut got eğer de 28 Gulane'de hun dengdane neçin sersin dokan u her vahat denge konedin Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye hev karibe edi ve pergala ceberut münakaşa bke yani nikaş ile sebepke. Her vahat disa beri ne yapsa adek mesela Serok'e partiyanı tevperest ya Türkiye mesela Devlet Bahçelici davranıya Gandhi ugotiye yek jibe taybetti namzet ekudu dilemede Serok Komari Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'a. Jiberve ki hammu Türkiye xobidnav u da 28 Gulani de biçin sersin doğan. De hemen demede ve bangi jibo volatiyin kuz derbi volayet dijin jibo wanjit ke ve banga xwa. Laliye den bitaybetti helwesta Kemal Kılıçdaroğlu ji jixwa jiber ku beri xodaya ne tevperestin Türkiye tuntirdi be u Erdoğan ji jixwa do evari بداخلين geleki tund yani danişandan kuvvet rojin peşemede ev aksiyona hilbjartini maratona hilbjartini her kubiçeji ve tundtir bide yani rahneyn ve Selahattin Demirtaş HDP Kemal Kılıçdaroğlu ve her vaha bangin derbarı oli deji ev yek danişandan le tabi ev mijara ku kesin neçune sersin doğan 8 milyon univ dengin neçune sersin doğan emi iro لگر روزنامه‌گر که کو دنیزیک تشویه باکوری کردستانی و هر وها لسر هند مجاران لیکولین کرده روزنامه‌گر جانسل تان امیل گلوی با آخون و به تایبت جی مجارا لسر وان کومن سلفی هر وها وقفه مثلا فرقانی هیا ده همان دیمیده جوان سر بخوانه لامده الباجر دنین باکوری کردستانی و هر وها ده همان دیمیده دیسا کوما ابو هنزالا yani kud hemen demede evji lende veran hortin u hilbjartne boykot gen yani naçın sersin dokan peşi embejin gelo ev kes çima naçın sersin dokan u daxwazin wan çine yani ev komen ku mena bahse wan kir ha vejigo vana komen yani paran le nav medyayda nayn naskirin pariyuka kum mizatkin pariyana wani selefi wani ko din xo gartne Perivan division ki eva devleta küfre. Devleta küfre gere emre xonnedne vika. Yani rey beden yani denk beden eva harame. Libervi vana naçne ser sandoka. Vana kijan komune bejin vejugo periyuka Ebu Hanzalane Furkan Vakfı'ne le Furkan Vakfı'nın xarana veje em selefine le metoda yuka ser selefi buniye. Vahay. Başa ev mesela ev komen selefi navavan da cudabun jene mesela helvesteyn wan. Mesela ev de hemen demede Civanil Kurdiyen serbuxane mesela de hemen demede. Ev jî xwedî helwesteke İslamîne oldarın le de hemen demede yani bangin wan yen cuda jene mesela. Yani aliye ki jixwara mesela cuhiyan wekî feyz digirin le aliye ki jixwara mao wekî feyz digirin. Yani تا او چون دیتن دگلوان جیت هدیتن پیکانین او چه تخوازین مثلا او جوانین کرد نزیک بونه کوان یال گل مثلا امیجن باشور هب آلا کردستان جاجانا اما دبینن لترکیه چالاکیانده بله از شو براستی وانا من نو ناسکر belin yani beri nizam bu komeka ha he vana xora navejene selefine li هناك سلفي بني قرتنا هناك امبيجن ويجو هاني غاندي قرتنا وتيودور هرز قرتنا هناك اخرى ميكس كرنا امبيجن وانا جناچنه سر صندوق ل ديفيجن YSP یک حزب ترکیه نه یا کردستانیه بیگار رد دکن و مثلا کردستان راجی على رنگین راجی yani alakavan heye haz dikın Aha. Başa yani mesela dehaman demede ev mesela debejin yani carcına peyamin wan da em dibinin mesela liser helbijatni rahnin wan henelen aliyan mesela. Yani debejin lever kurdbunine yani mesela asıl foksavan liser kurdbune yani çandu hunereye kurdbuna yani naslameye ki siyasiye çiye mesela burada da çidit evtiş yani mesela helbijatnan da دما کو دنگ خونه داد ناچ سر صندوقان
لسر ناسنامه کردی چه اوان هست یعنی چه تاثیر و باندار اوان یعنی جی چه داخازین آن هنه دوی وارده مثلا هست اشترك بودن جبركو بشرطي نبرو فكر وان ببينه جي يعني اري هلاي خو نادان ناس كرني بو كاموي ليوانا سر د دستور سن ديفيجن اهل التوحيدن و كردن her dikajı hevdara yani ambition yükseltiyorlar. Servi division eri anha partika hükümet temsil buketine nav parlamentoya Türkiye'de le eğer ko hebe roki yani çebe eva veri meydanı emi çağı reybedin. Başa mesela le aliyeki le Türkiye'ci partiyen siyasiyen ku be neziktedayinin İslami diçin u dengan jicvaki wordgren hane mesela AK Parti ek Juan Parti yani partiye ki oldare daman da bede navede liberal yani mesela le böyle grania ve muhafazakar naha huda parti tevli bu mesela daman da bede mesela MHP yani evji netörperest u muhafazakarın mesela yani evalici haya yani demaku ambijin wan mukayesi hebkin evlaliki evlaliyeki ev denge ku ne çune ser sindokan bandorek li ser wan bajaran dikin yani hejmari wan yani jî em bijin praniya wan potansiyel wan çi ye li Diyarbakır li Mêrdînê li Çewlîgê an jî bajarên din ên Bakurê Kurdistanê. Belî. Niha vana neketine nav em bijin anketa û bo yuka em nizanin çixasin. Belî eva jî heye Selefi û me got mesela Ebu Hanzala vana kitle yuka pere. Ser İstanbulê perin, erê Diyarbakırê jî perin. Li hani em nikarin bejin aqane nav 8 milyon da çıkasın em nikarin bejin aqane li em bejin tesire yuka he eri he Vaki hejmar jî ew ne diyar li bala mekşan mesela ev Ebu Hanzala yani Halis Bayıncuk mesela ev dehaman demede mesela li Çewlikê jî dayık bûye li Amedê jî prani dengên wî an jî piştgirên wî milgirên wî jî li Çewlîgû zêdetir wekî Diyarbakırê mesela xuya dibe dehaman demede bavivi dikirtikê de ye ji ber kuştina Gafar Okan mesela û her wiha birayê wî jî nava mesela Hudaparê de ye di nava Hudaparê de kar dike mesela ev yek li nava civakê çawa tê dîtin li wan lêkolînên tên ku te çûl Bakurê Kurdistanê kirin li bedrê tu ew hene mesela ji aliyê civakê ve ev çawa tê nirxandin yani ji ber ku aliyek ev aliyekî zêde nêzîkî îşî de ye DAEŞ'ye yani aliyek zêdetir nêzîkî em bijin Hudaparêye aliyek jî ji aliyê devletê ve tê suçdar kirin yani sê curên jev cuda çawa çêdibe ew niha Ebu Hanzala û kitleya wî Hudaparê red dike arawanda yani xetek heye em bêjin ev Ebu Hanzala Hudaparê tamamî red dike yani çima çün ekolî yani hevdi tam zıttın em bêjin çiye mesela en basit Ebu Hanzala û kitleya de bêje rey nedin yani dan harame megadane bu li Hudapar benaksê yuka dibêje dengan dixwaze diçe ser sindoqan parlamenter jê derketin mesela berwekî Ebu Hanzala û kitleya dibêjin Hudapar yani küfür işliyor yani em bêjin yani wekî suçdar dibîne di terminolojiya İslamî de yani ji bo ku ketiye nava hilbijartinê çûye beşdarî dengdanê bûye yani wekî tevgereke kufrî yani dibîne li Mêrdînê mesela hevalekî xwe doktor sual kir got te rê daye hene nîskî selefî bûne bû got erê çûme ser sandiqê li heya çûme ser sandiqê jî wan selefiyan me ra got kî neke vî tiştî hani rê nede çünkü tabi te yani gunekî mezin bikî yani normal diçin bakalxê ji wan re wisa dibêjin ne çi ser sindoqan yani çima çün eva tebriğeke ji bo wana باشه ew jî nêzîkdedîne ki gerek cuda ye rastî ama diyare ku li hin deverên mesela paşketê an jî em bijin feqîr û belengaz ev zêdetir bi bandorin nizanim wisa ye gelo perî wisanin yani em bêjin xwendinan pir tune zaten bo wana zanînge herame ev jî heye li bo yuka erê hinekî feqîrin hinekî gelişmemiş em bêjin yani başe madem ji bo wan zanînge herame mesela ev naha kesê ku xwekî Ebu Hanzala dest nîşan kiriye yani Halis Bayıncuk li Misrê li Zankoya Elazığerê xwendiye mesela yani elwayên din em dinêrin mesela
Mehmet Gezenler ku evji beşek ji ya Ebu Hanzala ya ji vaqt ya anji cure gidin bawliye wiji mesela el hazari xwandiye Vakfa Furkan Emret bejin dinerin serok ve Alparslan Kuytu evji de bejin neçin sersin dokan denge xwanedin girsek wiji zedaya emretlerin wiji el hazari xwandiye el beşa fakülte şeriatı le beşa hukuka İslami xwandiye العلی کی سرکین وان دچین زانکوی تو خوینن ای باشه چما مریدی وان نخوینن سبب نها وانا دویژن وقتی که وانا خواندیه اله سروی چاقی اسلامی بیه اما پاشی هنی جدا بو دیش بو ام بیژن بو یکا وانا خواندنه لوی چاقی جی اوا حرام نبیه اما ev çağ ev devlet دویژن تاوته جرال دویژن yani jiboyi gere anha van zaninge hada nefmin جبوان حياة مسرجي أبيك جبوان إدي زيادتر وكي خطرناك وياك أمنا جوارن سر دي سوان سر كومندن إنسان في مثلا الإسطنبول أري الباكوري كردستاني مثلا أم بيجن مثلا وقفة فرقان أري مثلا خدي مثلا سورك ويا باسان كويتر لأدنش دايك بويا ليل ديار بكري خورت البجارندن مثلا خورت ديارة ملجرين بشترين هنا مثلا مراد جزنر لكونيا اجدايك بويا الاسطنبول خورتا او جي سلفيه وكوماكوي زيدجي الاسطنبوليه مثلا برينا تبع سويكر لاسنر اسنيوت باوجلار دبرن نافچين كو كرد ليد جين زيدتر بريخستنن شما يعني او Arman Cavan şehir bedri mesela. Ev çı da gazet ya. Na gerem Furkan Vakfı vana juda bagreni. Furkan Vakfı Kur'an'a vecem selefine. Le Murat Gezenler yanji vane dene Ebu Hanzala vana Kur'an'a vecem selefine. Ama anha embejin Furkan Vakfı yani Alparslan Kuytu eri devlet era terse. Aha per çıkıyor bu hemen embejin. Dakhvini ve esas erini henaj bu Kurdan mesela bir zamanı Kurdid ve Azad ve Çam'da Kurdid ve Azad ve yani liser Kurdan dakhvinin ve gelek erini hene. Le mesela Murat Gezenler. Ev çıtıkwaza yani ev vaki komak selefiye yani bandore liser evet kinci vaki kuneçin sersinde o kanu beştari bijartini ebin. Duşa vadi beni dama kutu khondana yetkili servan. Vanaji eri dengnadın Ledevijin bu dengdadın çi lazıme devlete İslami lazıme. Anha devlete İslami tane jibovi kitle akra devijeki ne için ser sanduqa o kitlevijin naçe. Naçe başa. Başa Cansel gelek spas jiboan biri boçnente yeni jakut tecrübe raber kır. Böyle Cemal ya rasti eril ali ki rakeşi eril ali dinji yani hecmara kesin ku naçın o neçune ser sanduqan وكي 8 مليون أنيف خيابك نجد نواوان لين بريخستن كري هنا يعني كومن سلفي هنا جوانن سربخوا هنا مثلا اوانا كردن هر واديسا وقفة فرقانية مثلا او ناچن متين جزنر هر واديسا دمان ده بدا ابو عنزالا يعني جلك آلي هنا كو دفيوري ده البجارتنان وكي بجارته كفريد بينن دمان ده مدى آلية باورمندية و لدجي حقوق İslami benim jverüye ki ev jinaçı sersin dokan. Yani erel aliye ki en basa neçuna keser sersin dokan dinle böyle. Girsek he ku bizana bun naçı sersin dokan. Yani hali hazır ev ki bandore de 28 gulani de leser encaman bikin nekin em nizanın le böyle. La aliye ki rakişi berdam ke nava namzetanda la aliye ki cudabuna siyasi he u la aliye ki ji betabeti gurbuna bangaşa aliyan ji le Türkiye edides bekiriye به همه گروهی خوشی بردوام که یک جوان باجر استانبول جی دنوا وی پروسه و دوی ماراتونا گرده دبه شاده وان بانگشیان جمال